Yangbi Punam Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noksari, Nasi, Kanagata Wafamna, Manipur University campus Manung Dal Ediba, Asanapal Posi, Hongdo Krona, Musugi Akan Badimansi, Kayamaram Chabano, Natrakata Dabano, Maram Chabagi Engelna, Karaidano, Habadu, Kanduk Nanaba, Aduga, Puna Kamu Nabaki Tanjaduni, Lona Langin Birbake Singdi, Agayetang Tamba Family say, Professor W. Nabakumar, Director Center for Myanmar Studies, Manipur University, Nabakumar Butaram Noksari, Aduga, Nabakumar, Oida Lincoln Video say, Chinglen Khumukcham, Convenor, Notice Forum for International Solidarity, NEFIS, Chinglen Busoi, Taram Noksari, Aduga, Hiata, Tangana Paminisi, Buchi Mayanglambam, President, Manipur University Student Union, MUSU, Buchi Taram Noksari. Yanan Buse, Buchi Tangnabagi, Yanan Hangbai, Diwadinati, Aduga, Yamkana Musuki Dimane. Ngasigi at least Mangani within a week that Koi Urabasi Manipur University campus Manung Tabalgi Sing the Ladiba Koigi Asanafan Post Loto Kravi Akan Badimane Masi Kari Madam Karimatang the Hondo and Bigi Wakalama Population. Sanction Hazer of the Masi Koigi Manipur University Natana Malim Gato Amata Lady University the Army came not any military forces or armed forces came like Babsa, Amata the late table. A Koi University Kakter in Lace. The saying the educational institutions sing the any kind of military forces, Natraga armed forces key personnel came like the lighter than a Changbo Yadav was the singer. Must say Moy Changai Taragati Moy permission Bolona anywhere. Adubu a Koigi Manipur University, how's it? Lisang sit now more than say 30-40 years say army came set AR-6 AR post sales to my lady stays the Jahi Kunsarom see Hariba KMC Loktok Hinabagi Kongjang Sanction and Lapane Adubu has Povada my park Pangamdri Aduga my park Pangam the Basi Masita saying na authority Haitarigo government su cannot talk about the commitment PB deba Duga Equigi Saitagi Sumasi Kongjang Zikar Junction Watpan Hagadra Masina my park to the Lapane Adubu and that Equileva MUSU 2016-17 Sina the Singna Masi University Dagi Hariba a sample came to talk to Yadi Habagi Wakalon Siglo and Handaki Kongjangasi Junction Zerapan Habit. Okay. Chinglen Marona to the home 15 the Su Nepiski Saitagi Zoranga. Kogi Dimanam the Toima to the even Kogi signature campaign Boxatagi. Aduki Pivum sing to Su, Lake Rabani among the NEFIS Society. Lokto Ningibagi Wakalon say Chinglen NEFIS Society in a Carino Masigi, Lokto Ningi Wapon, Hujik Buchin, Tamil Chapmanabra, Tragatonganba, Wakalon sing Tonganba, Agenda sing Lebra, Tonganba, Heidi Lokto Ningi ideas, Chapmanadorida, Kenaba Lebra, Lokto Ningbadu, Lokto Ningo from the Chapmanazaresu. How often do you think Tamil Wakalon the Domani Habitai. Adu Aquina Nasagi, Delhi University Tamzer Akanda, Lejavas Matam Sida. Yamtina student Miams, give Maraxida, academic freedom of Mother Queen taste of Hangeva. Ado Queen Kigumba Manipuda, Yorpomatamda, Gate Sangomatamda, a thing with them however. Kanai Changino, Kedo Sangino, Masi academic platform on the table. The same now Queen Sida, she movements of the Madam Zikarino, Harakanda, University Habasa. Sata singing Mahitam singing, Army came at home Sinda, a quick lampum did night table, Manipur ward and a table. And I told Mahitam Sangsida Army Lakan, the student academic freedom said, Catento is a kagno Sinda, a quick student have said, society is quite elected over section never, has any mother. See sections in a discourse me am the debate me am talk dana atop issue me am the highlight tora kanda ku society ki mamang thang development chat pagi scope me am the puthorok tu neba Manipur gi university MU habas in highest mahitam sang amaneba khu leijari se sigi mahitam satra sing sina yamne maning makhatam ne academic gi my freedom do exercise tora kanda society ki afabagi wakal khalakadam neba adu gi exercise to hon da bida army hela kanda khu fear environment ama create or Asia must a democratic right am chong matpane na kanjeva discuss toning but gadavni maning makatam nangang pum tongadavneva university habacity any chaining but say bangang bangang bagi mapam oi gadavni masisida namdaraga tame habagi wangsa masi akui delida natragma palam the labor satising yam tina kenaba the safely uyeva. Savli was it a question yam touching the Yazaning they had a commitment on a Galoina got 2015 the gay struggle say how you're okay. Ozano Maruino Hatra sing the power pre academic and was spared the Oidre, Maruina, get the Karidi, I think Baduga Karai, Sangadono, Cocodono, Satra sing the power feelings say teaching faculty, Maruna professors sing Tambili Boza sing to Paul Zalawaza, no Makari open in the meeting.
Sigi wafam se khoi na khitang nai na rakwa matam sida masigi mamangi wari khitang mathau ta ne khali yam kuire khoi gi president su hai ba Manipur University gi campus manung sida sipai le ri ise ado mamang da lei ba khoi gi students union sing oza sing gi nakan de gi su masi lok thok na ba gi wa se yam haina gare ado na matam kharagi mamang da aina ai gi knowledge da lei ba ba gi manung da ai khoi na campus ki manung da sipai si leitana bagi wase hairak matam da leiriba sipai na leiriba mafam se campus ki manung sande makoi gi tongan ba mafam amak piraga leibani aduna thokpham se university campus ki through da thoktan ba asom da gate sem gani ka haibagi wafam bau leina ba yaw ki ko adu masina masi were adu anyway sigi wari si leire masi chatharak pa akoi gi posak amani adu India gi mafam atai da koi na yeng matam da hause aina sum khanjaba da gi knowledge ba da Armed Forces Special Power Act salai ba Kashmir ga Manipur ga marui na mafam mani si da ni koi gi academic institutions sing da koi gi militarization story se aduna Manipur da koi gi Manipur University khakta na tana school kaya da koi tamnadre ka haijalaga moina sipai leisan bogum ba sigum pose yam lei Kashmir su yam lei aduna masi Kashmir da di akoina kaidoge bo university natraga any academic institution dugi manung da lai trabau da kilometer magi manung da natraga ani gi radius ki manung sida sipai se su ki metik yam lei aduna masai da akoina yam kanna satra masung ozagi mai kai da gi thamningi si India da akoina military haira kanda akoina in spite of the claims ai tare in spite of the akoigi opinions general sing politicians sing high matam the sipai asi Indian military thammi si armed forces special power ki makhara thammi si conflict situations si laibas the pitch laina bani na thammi makoigi claim du yam leiraga so akoina people gi psyche da di akoina military haira kanda akoina maru oina laisi akoigi dominance and the violence ai port ani se military ga loina sum satle Kashmir ki context ta obe ai Manipur ki context ta yai bai obe ai hauzik military sina civil action program ai na moisu praja ga marup oina bagi mawong ke sangsal laga su Assam rifle sing da kaida friends of Manipur kaina thajara ga su people ki psyche da di dominance and the violence ai bo pose military ga kona na sumsat bagi people ki psyche da lai adu di university ai ba institution sing na kari gi no shanti gi adu ga mahi masing gi knowledge gi tambam siga adu ga dominance and the violence ga kona na sat military siga ani sigi port sidi ajuki mati phak leina gre da aduna phak leina ba ani si leibani na ngasai koi atopa panelist na su thammi ba academic ki oiba mafam du da ngasai gi violence amasung ngasai gi dominance ki pose lai aduna dominance haisi la kanda di makoina mathak thangbadona torakpa aduga leiriba posi gi justification na moina pirisi Manipur si conflict area ni conflict situation leiba mafam ni na conflict thoi si da military gi mathok dai haibagi justification si da leiraga university institutions sing da laisal lakpa sing jana chhatra sing gi psyche da maru oina ngasai gi kari haini dominance and the violence ki post moi ga loina banina mamang da thoki ba instance ama da akoi satra gi irang se haudana namdana ba irang ai ti makoi gi ba demand khara tawjam matam da mathak ta gi Assam rifle na nongmei ka kapak pa da gi sam adu gum gi yamna angang sing satra maru oina mahiroi sing gi wakal lon da aki ba namda ba si moi post yam thokre aduna ngasai gi academic freedom natraga akoi gi leiri ba academic ki oiba ozagi oiba yai satri ki oiba yai masi ki port sida some to directly mang na trasu indirectly impact am pi bagi port le dana sigi port sida yenga kanda di akoi university campus manung natraga campus ki nang aba mafam da defense military thambai se masi yam chuna da ba hai tarin leiriba academic institution gi one thok aduga leiriba ngasai gi military har kana na koi people gi psyche da maroina Manipur da uri si violence and the dominance yawni na madu institution gi sana dare masi gi dominance and the violence gi posil haura iban harol sing gi wakal sida sum le ga di koi Manipur gi tung gi pun sirol se kari wera ka dagi university se Manipur gi tung gi wakalon sagat pam bi mapam ni adugo mapam da leiriba na ha wera ba young mind sing gi wakal da violence and the dominance gi wasi penetrate tawdana adum continuously tawragadi akoi Manipur gi future si asugmatik dim oi haiba yai aduna sigi meeting sidagi Manipur University campus amasung nangna badal laibada sipai thambai se masi yabam thoktaba aduga miyamna amasung sarkar su India government amasung Manipur government asu masi lokthokna gi mateng pangbam thokpa demand ni satra singi demand ja sumba demand hebi wakalon sai phongdok sai okay buchi ojik ozana bukan thambi wafum mani si yam phaje amana ngasai gi aphaspa gi karim kanda to phum sing lai trasu aphaspai khurung cha ba loroga aphaspa du sadong oiraga
लेभम चाते थम्बम थोकते है तोंग लाक्सन बगी वफम अमा यावरी एंड प्लस अमना ngसाई अमना मोइदि डोमिनेट तौबा दुगा ngसाई somehow इरांग लाक्सन बगी मोइदा तंगाई फदबा मोइगी मसादा पिथोरुक चरकबा मोइगी लो मोइदा पिसिनरिबा मोइगी लो दुना एभाइट तोरगा मोइ तौन अदि तंगाई फद इरांग थोलगदी खरा का हेन एक्शन बक तौबा गाय फिल्म लेरि अदु महि तंफम मसिदि याम शांति ओबे कनोनी अनि दु याम कॉन्फ्लिक्ट ले हाइबे वफम सु यावरी ai हाइजेना बुचे अफोसफाई खुदोंग चाबा लौरगा ओरिबा फिल्म से अतै स्टेशनगा चांगदमनबा कांदा खेनाबदुरा अखोइना उरिसे मसे अदुम मसे हंग्रबोबदा यार वहंग अमनेना ए थमजगे मरमदी अस्पा लेगेरा लेरोइरा मसे यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंग स्टेज द मिलिटराइज्ड जोन ओथोपसिदी यामना लानगने लवे कैगनो कांदा लेरिबसे छात्र गाक्तने अखोइ माही तमिबा लोइना फ्यूचर की कनो यामना फ्यूचर जनरेशन दा यामना अचौबा थौदांग लौगदरिबा छात्र गाक्तनेबा सिग मफम स्टेज दा सि कनो मिलिटराइज्ड जोन ओथोपसिगी वाहन थोक्सि कैनो हाबा क्वेश्चन सिमा इ थमजगे अदगी अनि सुबदा ngasai ओजानासु पनबिग्रे मफम से मिलिटराइज्ड जोन ओथोपसे मसि साइकोलॉजी अखोइगी स्टूडेंट सिंग साइकोलॉजी दा यामना अचौबा इंपैक्ट म पियेबा खुदम मोइना अखोइना यूनिवर्सिटी मनुंग से आई इसामकना चंगबा मतमदा मखोइगी आरोपी ताबगी थोरकपा ngasai कनो सिंग सि आर्मी पर्सनल सिंग सि मोइ परिंग थोरकनी खुलाई पाइनी अदगी समटाइम मोइ अदुम अखोइगी आर्मड मोइ व्हीकल गाड़ी सिंग सि थौदोरकदोइनेबा से अखोइना चंगि मतमदा अखोइना चंगइबसे मसि यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंग ला नत्रगा लानफम ला हाइबसि बो अखोइ इसादा फील तवेबा अना सिउंबा अचौबा इंपैक्ट सिना अखोइगी लाइक तंबसदैसदा डायरेक्टली अखोइदा इंपैक्ट पिद्रगसु साइकोलॉजिकली अखोइदा खितंग इनसिक्योर फीलिंग अमसु दुम लै दगी अनइजीनेस ओइबा खितंग कई हाइनी यामना फ्री ओइबा ngamdaba पोटसे अदुम लै हाइतारे अना सिदैसिदा मखोइना सि थमिबसि मरम चादे आस्पा लैबा लैतबगी वफम सिमदि अखोइ तुंगोइनन थमरगा मसि मोइ लैबसि मरम चाब्रा चादब्रा सिबो हंगबम थोक्तब्रा इन खलेबा कइनो कांदा मसि लैबम सुंथोक थोक्तेना ए थमसगे सिमतांग ओके चिंगलेन मरोइना ngसाई अतै अतोपदा उद्रसु सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन ने चमानब क्वेश्चन ने मदुदे अतै अतोप फम अतोप स्टेट सिंगदा उद्रसु अतोप स्टेट द यूनिवर्सिटी दा 1990 का द्वाइदा आर्मी अदुगा अतै अतै अतोप अखोइगी पैरामिलिटरी की दी वफम दिलाई खदना इचम चंबा पुलिस आउटपोस्ट टू लेबदु मतम तुकी छात्र सिंग कन इरांग होर कांदा तंगाई फदन होंगदो है अदो अखोइगी मणिपुर ददी पुलिस की मक्सुनत्री आर्मी की असाने फनगी वफम पैरामिलिटरी वफम लाइसे स्वाइदा अफस्पाई खुदोंग चाबा लौरगा थमजनमै मौमदि दुम उदी उरी अदो मरम चाइ नत्रगा चादे थममनै नत्रगा थोक्ते हाइबे दु आपेतंग मोरमतंग थम्बिबते टू एस्पेक्ट पखुम पिजगे वन एस्पेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तगी कनो मास्टर कंप्लीट तो कांदा लो तंग पुगी असंग की मतम सिदा नसीबक यूनिवर्सिटी की लंबी की मनुंगदा पुलिस संग पाइबसे याम रियर इंसिडेंट तमदा चंगखिबा अनि अहुम लक यावगद्रा अदुदा चंगखिबद कदबु चंगै नोना दुताना दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन अदुदगी भेरियस अदर स्टूडेंट म्यामना बिसिदा चेइरगा नंग अदुबो प्रोटेक्ट तब ngam दता बिसि थादो हाइबगी दिनेश सिंह को नुपा बिसि ओइरिङाइ मतमदा होजि अदुगी मतमदा खो याम कन्ना कन तोगिबदा आई एक्सपीरियंस तोगजै अदु नसाइगी सिगी इशू से अखोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू से कदाइ कई द तोगे हाइ मतमदा अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट सिना अखोइगी डेमोक्रेटिक राइट से प्रिवेंट तोगदबनेबा आर्मी की मथौ सुंगा तादेबा सिदा आर्मी की मथौ सुंगा तादे सिगी इशू से कंगरा की इशू जो आर्मी लौथोखिबगी इशू सु निजंगबियु आर्मी से अखोइगी इमा ट्राइ थोइना कन कंगरा दे लेबिया दो मनोरमा इंसिडेंट से आई ओपनिंग केस नेबा अखोइ म्यामबु मिकअप थोलंबा इंसिडेंट अमनेबा सी इंसिडेंट के आर्मी कई से पूरा सिविल एरिया दे लौथोकदबनेबा अदुना साइगी अखोइगी प्रोटेक्ट तौब ngam दता दि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अखोइगी दसाइगी राइट टू प्रोटेक्ट तौब ngam दता दि गवर्नमेंट सिबु कई म्युनिसिपैलिटी की लेवल द कुंदरा कान लंबी थोंग साबा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज तौबा सी रसिंदा अखोइगी नसाइगी तसेंगना छात्र सिंगी दि कइदबुई किनिंगाइ लेदा एमयू द आर्मी थमिनो अखोइगी दि कोलोम लाइरिक सिदा कइदबुई कीदना अखोइबु याम नंदनब होनरि कइगिनो हाइबगी क्वेश्चन सिनेबा मसिदा नसाइगी ऑल नसाइगी इंडिया गवर्नमेंट की मागी डोमिनेट ओइबा ओजानो साइबे पंजग्रे अस्वा थमजल कांदा नसाइगी स्टेट सरकार सिना अस्वा थमिजे नसाइगी प्रोटेक्ट तौब ngamdre हाय कांदा नसाइगी आर्मी की मतिंग लौरी नेबा मसे आर्मी की मतिंग लौबसि नसाइगी कइगी सिना करी उल्लिगे हाय मतमदा पीपल की कॉन्फिडेंस है स्टेट तगी मांगधरकपगी दमकता आर्मी लौछली हाइबगी क्वेश्चन अमसु लैयेबा
aduna na saigi akhina sigi na sai state ki over responsibility se lohon ningi sida akhoi gi na saigi sarkar akhoi gi representative ni akhoi gi paipu ni na thagali ba kanggu sina akhoi gi yam chap chaba democratic right to prevent to honingi akhoi gi di boy kolom ni akhoi gi na saigi sigi exercise phajana to hon biu haibegi posak se ama thamjani gi sima tang sida okay ozan ka maro no hujik lai se chhatra singh gi masi akhoi gi university campus manung ta gi security gi presence sing se lehan gano lokthok waibe opom se lisang sing lai aduga marak marak to oja sing yokchun bagi ojan chu thambi gre adu hujik lai ba yam recent oriba hujik lai ba musu gi demand se masi karai bho oja sing support to bagi role karai bho le bajano aduga tangai farak tra di oja even Manipur University ki BC on behalf of ngasai ki student community ki interest ta aduga teaching staff ki interest ta tangai phadana BC maswai sida magi positive role kari oheningi oja yam BC gi role yam saugani sida ista madam di university si magi administration gi makha da leibani na sigi matang sida koi gi honorable BC na su koi gi Manipur government ka natraga government of India da hari ba port si adum wari saba natraga lokthok na bagi wapam thamakane na khalli aduga proactive so ira kane khali madam di educational institution gi manungda koi militarization to bai si koi yada ba poni masi koi na adum khangna ra ba wani masi gi pot si da aduna masi dai sa aina sum ai gi experience ta aina sum tawrak pa khanja thengna rak pa khara da makhoi gi maru oina administration gi maru oina matam du da leiri ba akhoi gi armed forces special power act si lokthok na bagi pot torak pa da military gi nakan da gi akan ba supreme court yona dana jiban ready gi kari gi bayam am leigra ba da masi lokthok ra di yar roi ha ba si haire da na mamang ai da koi honorable prime minister oiram ba bharat ki manmohan singh na ba upspy si koi gi human face yaw de haina hairam mam ne human face yaw da ba ain si gi makha da makoi na military model of conflict management or conflict resolution by violence hai tare adu da never military ga violence ka yam scenery se koi ge conflict situation si gi management to banatraga resolution to si military model da di by violence tore violence tore amina violent oi da mina university ba yamna santi oina academic pursuit of da tongan ba disciplines of inquiry the research to da na wakhal thada da na leiga da ba Chhatra sing oja sing dugi wakal londa ngasai violence ki processing adi kadai bhau yongna university ki spirit ta principle in true spirit and the principle the university ki thangyo pandam do thangba ngamgadra natraga ngamoi drai ba wapun sini maruai na uzi Kashmir ki pose la ganda akoi na Kashmir da larik tam da na mangi ba loina ma university college me am thingzel laga leiri iba port sine si Manipur da thoi tongan ba irangi port oina do indirectly masi gi port se leibani na university campus manung da military gi camp lai han ba paramilitary gi Assam rifle gi camp lai han ba di right thinking mioi khuding mana kana su yaga da ba mande aduna sigi matang da akoi gi Honorable Vice Chancellor na yam proactive oi ba pot lokhalaga ko students leaders yauri wari saram ba yare khale adu gi pot adi ai adu yam khangre ko sida kari thabak lokhat pa ya ba state government na kari topi ba ya ba aduga center da salaga ma gi home ministry na pai ba poni na home ministry gi makha da lei ba poni na home ministry ka ngangna raga si kari lokhat pa ya ba hai ba thabak administration gi nakan da gi su proactive oi ba posak khara lokhalaka ne na khali aduga satra gi leiri ba irang se na sum sathar aga di oza gi leiri ba ai ju oza mani adubo leiri ba pot da teachers association leibani na teachers association gi nakan da gi kari lak pa hai da ko yeng gi tari ai mang na hujik teachers association gi mihut mak sun na ta bani na ai oi ba wakhal lon da haija bani na kari dora ka da gi habdu di formal oi ba general body gi resolution na lauraga laka da bani na badum ai na hai ba di kitang nganman bani nganman gane na khali aduga tawbada di university administration gi kan da gi proactive oi ba thabak khara di lokhat aning ba gi wakhal lon du di ai ngon da su phaujai okay buchi maroi na hojik se ai hingera ke madu di BC gi achau ba ozan chu thambri yam chu mo phom ni university haira ga di BC se thadok no ba ya ba na te top kaino ni adu ga satra gi su oza gi su animak loina khangmam tok pani leire i issue sing do matam gi oina level da pukhalak pam changi BC gi site te chu ma proactive lo gi role matang te buchi so far handa ki issue si disen issue nasai gi campus ta gi AR ki post lok thok hui matang se BC da knowledge leira bra wari chabi leira bra magi response kamain tawi aduga kari phongdorok pa leigre matang swaista ina thamjani se masi kitang koi gi ironical oiba port amane haiba tai ozagi site gi su moti thambi gre si teaching faculty adagi leiriba every staff ki masi yam important role amasu lei hana logje ado oza sing loina generalize to budi nachade ado oza sing gi maikai dagi su kitang masi se commitment utpasi khara wat ra haina khanjai ai gi mota aduga loina na even today is the
ओजा खरदी सी आर्मी कैम्प से लेबसिना कई काइगे हाइबा सिगी वांग सिबो हंग हाइबा ताइ से तसेंग सेंग मसे हंग यावेबा मसे अखोइदा मधुब क्वेश्चन दो लाख मतम दे अखोइदा अंगप मने फावरिसे साइगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अमदा आर्मी थंबसी तसेंगना साइगी अखोइगी राइट टू वायलेट तोबन हाइबसिमा अखोइ याम चाउना अखोइना उरा लेरबने सिदैस अदुम क्वेश्चन सिबो लाएबा अदुगा मतंग सिदैसदा मसिगी इशू सी अखोइना वीसी दा याना वर्बली वारी सानारे मतुंगदा अखोइना सिगी पोस्टैसदा माना खितंग इनिशिएटिव लौबिनाबा अखोइ कनोसु इन रिटर्न अमु थारे अदगिदी अमुक खन्ना मासी रिप्लाई पिरक तबदगी अखोइसी अमुक कनोसु रिमाइंडर अमसु थारेबा अदुगा लोइना वारी सानाबसदैसदा मागी साइटगी पिरेबा कनोसी रिस्पोंसी लोकथोकसी मासु यानिंगी लोकथोकसी यानिंगी मासु अजि कनोसै अखोइगी यूनिवर्सिटी मनोंगसी मिलिटराइज जोन ओइबसी पाम दे हाइबसी मा मसान फोंगदोक चेबा तौबदबु सिदैसदा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की साइट तगी मदुदा इनिशिएटिव लौबुदुदी मा लौनिंगदबगी पोसी हाइफेट उटलेबा अन सिदैस इवन एडमिनिस्ट्रेशन द लेरिबा ओजासिंग की मरक्तसु सिगी आर्मी कैम्प से लोकथोकपा हाइदि एआर कैम्प से लोकथोकपा सिदैसदा तसेंगना मोय फुल्ली कमिटमेंट पीरगा इनिशिएटिव लौनिंगबगी पोतुदी याम वाटले हाइबा ताइ अदगी नाकन मरमदा हौजिक मोयना हांगै पोसी सिदैसदा असानफल केम लेबसिना क्राइद कानै कानदे हाइबा पोसी इसेंग सेंग यामना रिसेंट ओइबा इंसिडेंट अमदा से अखोइगी डिमोनेटाइजेशन के मतंग दुदैदा यूनिवर्सिटी कैंपस मनुंग लेरिबा एसबीआई की बैंक सी मयामना नुंग थोमदना खोतना वेंडलाइज तौबगी केस अमा लेग्रे सिदैसिदा असानफल के हेक थंगना लेरिनी मोय केम सिगा अदुबु मोय अदु साइलेंट स्पेक्टेटर अदुम येंगेबा एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट अमा यूनिवर्सिटी मनुंग थोकपा मतमदा दे आर जस्ट साइलेंट स्पेक्टेटर बिकॉज हाइरिबसिगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौबई मतंग सिदैसा मोयगी जुरिस्डिक्शन नतबनिना एनी सिदैसा थबक थरम थोकु मतमदा एनी काइंड ऑफ वायलेंस इंसिडेंट थोक मतमदा मोयदी अदुम साइलेंट स्पेक्टेटर मोयना अदुम लेदोइनेबा अदना सिदैसा तंगाई फदना अखोइना हौजिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइट अखोइगी अथॉरिटी की साइट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी साइट थमग्र मतुंग द लाइव रिस्पांस दगी अखोइ थोइदोकना मोयदा रिलाई तौबगी पोसे लेत्रे अदुना MUSU की साइट की ओइनादी हौजिक लेरिबा मणिपुर द लेरिबा CSO सिंग अदगिदी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग लोइना एवरी स्टेक होल्डर सिंग सिगो ओइना खुसमनरगा थबक सि मसिगी खोंजंग चंगजन गे चंगजनिंग बगी पोत ओइना लेरे मसदै से कोइना याम कन्ना एडमिनिस्ट्रेशन दि कोइ रिलाई तौररोय हाइबा वाफम से ओके फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन की मतंग दो तंगाई फ्रक्त्रदी हाइदी रिस्पांसिबल दु पॉजिटिव ओइद्रगदी मोइगी गसाइगी रिस्पांस दु पॉजिटिव ओइद्रगदी मखाताना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैसिंग लोइनरगा मखाताबा एजुकेशन चंगलक वाफम दुने चिंगलेन मरोइना अतोप स्टेट सिंग हाइतारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कुइना दिल्लीदा याम ओजिक्सु उजुक मुक्चु अदुम लेबिरी दिल्लीदा लेबिरी बेस तौरगा करिम कांदा इशू सिंग अचौ इशू सिंग ngसाइगी थेंगनरप कांदा यूनिवर्सिटी एज अ होल थेंगनरप कांदा स्टूडेंट कम्युनिटी सिंग टीचिंग फैकल्टी सिंग एंड इवन BC सिंग सी करिम कांदा यामना यूनाइटेडली चमिनबगी मथौ ताबा अदगी रोल सिंग कैसिंग उबिगिबा लेब्रा अदुगा इन केस ऑफ मणिपुर यस हाइदी हाइरे MUSU की साइट की अदुगा करिगुंबा पॉजिटिव रेस्पॉन्स फंगत्रगदी तंगाई फदन फ्यूचर ऑफ ngसाइगी कोर्स ऑफ एजुकेशन दो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोइना रखपी वखलोन अमसु फोंगदुई अनिमक से कमाइना उबी करी वफम थंबिनिंगे दिल्ली की एक्सपीरियंस खतंग तंबियो कनो हाइजो हाइदे यामना नुंगाई हाइतारे मूवमेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी तौबसे दुता इंसिडेंट याम थेंनारे दुता गा खुइगा अदुम आदि मोय दुता ना अदुम हाइजरे टीचर स्टूडेंट यूनिटी से इंटैक्ट लेगदबनेना अदन एनी इशू दा दुताना अखोइदा स्टूडेंट की इंटरेस्ट काइगदब म्याम से दुताना अखोइदा ऑफिस तक कौरकांदा अखोइ एसीसी काइदुरेना एवेयर ओहलपगा यावे मसी एवेयर से अखोइगी कनोदा हिंदी इम्पोजिशन मतमदा हिंदी से कंपलसरी तादुरे हाइबा पोसक से तसाइ BC ना लाउथोक्तुरे हाइबा मतम से दा लाउथोक्तुङाइ दा अखोइदा हाना इन्फॉर्मेशन दुताना पिबिरे ओजासिंग दुता साइट के मसी खंगदो प्रॉब्लम लाकदे लावे खंगदे अदाइना तोरगो ओजासिंग सिना साइ स्टूडेंट कांगु सिगी सेवगा टोंगनबा म्याम अमा होनै FIUP ना 4 year प्रोग्राम सिदा अखोइगा दुतागा खुसमनरा कांदा या अकनबा मूवमेंट चला कांदा दिल्ली सिदा चाही अहुम ओइनी चाही मरी ओइनी ना तोरमबसे चाही अहुम दा सक्सेस ओइगीबा BC बोक्ता कावलंग थोखीबा नसाइ दिनेश सिंह की BC बोक्ता थोक मा चत्रि बोक्ते छात्र के स्टूडेंट के मूवमेंट से याम कन संगठगिनी कायना याम अदुम अदि कोऑपरेशन पिनर कांदा लेरे हाइतारे अखोइना नसाइगी इकुइ कुइदन रामजास की द सेमिनार म तगु मतमदा मसे सेमिनार की टॉपिक सिदा मसे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ने मसे आसपागी इशू तगु मतम सिदा पॉलिटिकल पार्टी ममिंग दि पंजाब पॉलिटिकल पार्टी छात्र अम सिंगना साइगी नोय मणिपुर की इशू सिदा नैनबा यारोय ना नुंग थोमजलकपा थिंगपु मतम सिदा ने अखोइ यामना कीबा मतंग सिदा ओजा सिंग जिना अखोइ ममांग द लेपी रकांदा
अखोई साथनी सोप यारोय हाय कांदने यूनिवर्सिटी दी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेगदबनी अखोइना हाइनिंग बाहायबि याय डिस्कस तौनिंग तौब याय नोइना मोइदा थिंग पीब यारोय नोइना कइगुम यानिंग दे हाइता नोइसु तोंगाना सेमिनार अमा तौरा कांदा नोइसु मोइगी मैक्तो नांग ननिंग ना खातमना हाइना अदुगी नसाइगा अदुगी थापोगदा आइदि फिजिकली थोला कांदा चोंथो कांदा कनबिबगी मतंग बोगदा आइगी एक्सपीरियंस थेंगनेजकीबा तसिंगना मणिपुर अखुइना नसाइगी मपान लमदा लेरगा मपानगी इशू गुदकदगी नतेबा अखुइजि लेहाउ सिदगी हौरप छात्र सिंगनेबा अखुइ सिदगी स्कूलिंग तौरा कांदा इमाइपा सिदा लेइरी अदुदे अखुइगी मरु मपांग सिदा लेइरी अदुम सिदा लेइरीबा सिचुएशन से अखुइददि पेन याम ओयेबा आर थेंगनपो मतमदा हेदि हुजिकी मिलिटराइजेशन जोन अमदा लेइबा मतम सिदा अखुइ काउद्री अखुइ मनोरमा सिदा काउद्री अदुदगी ह्यूज नंबर ऑफ एनकाउंटरिंग इंसिडेंट काउद्रीबा अखुइ निंजंगदुना लेइरीबा रविना संजकी इंसिडेंट लाइक काउद्री अखुइ काउ सुंगाई ngomroi adun army sig sungtha thajadre khoi gi motade sungtha thajabagi confidence leitre adun nase example pi thajadi habi example pe pi ge picture pamatam da Delhi University da army na nasagi civil and the military gi maraki friendly nasagi medical free medical camp organize tawdana khotana mari phagana si honajari myam se honadiba ada honabagi mathausu thadiba कई ना है मोई अदुम बन सागी ब्रिज ऑफ ट्रस्ट तो लेते बनीना मणिपुर दी थाजब दो मांगा बनीना आर्मी सिंह द थाजब दो मांगा ने मोइना थाजब दो में खतबा कॉस्मेटिक मेजर्स खर लौसल लकांदा मोइना दाइन तो फ्री मेडिकल कैंप का तोदना अदरगी ना सागी आर्मी का मिलिट्री कने सिविल का की मरी से फगदना बा होने जरी से सिगी क्लियर सिंबल लेबा थाजब मांगे है प्रजा सिंह ना मोइना तोगिबा म्याम द थाजब मांगे अद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिगा मिलिट्री सिगा याम लाबे लेना गदबनेबा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कनाना प्रोटेक्ट तौगदगी है मतम दा अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव कांखुना प्रोटेक्ट तौगदबनेबा अदु प्रोटेक्ट तौगदबिदा मोइना आसपास से चाही खुदिंग सांतो कांदा अखोइजी उना साइगी मिलिटरी यूज तौर कांदा अखोइजी रूल तौनब होनरैजे करिगिनो सिंदा मसिगी सिगी सोल्यूशन अमदी टाइम बाउंड सोल्यूशन अमदी लेबम थोइ अदुगा नसाइगी ओजा सिंग नसाइगी कना हाइबेट कना प्रेसिडेंट नसु तापिग्रे नसाइ सपोर्ट क तौवे हाइबदो अदि मणिपुर यूनिवर्सिटी इंसिडेंट में थोलम बयाएबा अदुना साइ प्रोटेक्शन मथौ ताइ काइन हाइरम बयाएबा आई हंजनिंग वादी नर्सरी स्कूल एटेक तौरदे नर्सरी स्कूल आर्मी कैंप थमजंगद्राबा आई यूम मी एटेक तौरमें आई यूम आर्मी कैंप हेक्ट ओंथोकद्राबा अदुना साइ सिगी साइ मेजर से सिविल कनो सिंब पोस्ट थोलप प्रॉब्लम थोलप म्याम से सिगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा पुरपद मथौ ताइबा मिलिटरी थमजतादी हेन टेरराइज तौबनेबा खुइदा सिगी टेरराइज तौबसिदा सिगी पोसक से थमजनिंग हाइतारे ओजा वाहंग बुदी मयाम थोलगे दुबु लाइबो वाफम खरा खरा मरु ओइबा हारदि ngसाइगी कैंपस मनुंगी सिक्योरिटी प्रेजेंस नि ओजा मरु ओइना लाइबो वाफम नि ओजान थंबिगो वाफम सुजाम चुम्बो वाफम नि मदुदी यस करिगुम्बा मतमदा तंगाई फरक्त्रदि BC गसु प्रोएक्टिव ओवर रोल अद इवन टीचिंग स्टाफ सिंग कैसिंग पुन्ना चमिनबगी मरमदि लैबैसे कनाम यानिंगदि हाइबगी बर्बेल एश्योरेंस तुमदि BC साइटे दु थमे है दुबु लाइबो वाफम ngसाइ मुसु की प्रेसिडेंट थंबिगी वाफम दु येंगुर कांददि रेस्पॉन्स टू याम कान पॉजिटिव ओइदि हैबी फिल्म मुसु पल्लेन प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग कैसिंग पुल्ल कांदा फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन नमा यालकपगी फिल्म लाकदोरी हैबि इरांग अदुम खरा कन्न उरकपगी फिल्म लाकदोरी ओजा अनिमक से तसेंगबदी मानना खोगी चलनिंगबई अपामबदी पुनमक्ता लई BC गसु प्रोएक्टिव ओवरऑल लहोनिंगबनी मदु ओइदोगदि मानदे फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन सिसु अतोप अतोप सिविल सोसाइटी मयामसु खुद समनरगा चंगपगी फिल्म लाकदोबगी फिल्म स्टा ओजा करी माइन थंबेनिंग ओजा पुन्ना येंगन मसी खितंग अखोइना येंगबा याबसे हौजिकसी अखोइगे प्रेसिडेंट ना थंबीबदा अखोइगे यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की नाकंदगी यामना प्रोएक्टिव लौनिंगदबा थांगे सेंगना वाखलदा सिफाई लेबसी फत्ते हैबगी वाखलदा फावरगसु यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की नाकंदगी हौजे हौजे मा एकता मसी तौननबगी अखोइ सि तौरगेना हैबगी वाखललोन अमा खितंग वाटपदौना लेबगी वाफम अमा फंगे अनि सुबदना ओजासिंगी मरक्तगी मिलिटरी सिंसी लैजब मतमदा करी कायबगी हैबगी वहंग थोलकपसिना मिलिटरी से लौथोक्तसु याय हैबगी वाखललोन अमदि लैरे हैबसि मखोइ मयक सेंग कोसि रियलिटी नि फैक्ट ओइना लैरे अदु रेगदे हौजिक छात्रगी नाकंदगी अखोइना सिविल सोसाइटी सिंगा समनरे हरगा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सिंगा समनरगा यूनिवर्सिटी सिगी मनुंग सिदैसिदा अखोइगे मागी एजुकेशन की पोर्ट से लाकंदा कदायौना यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना तासनदना लैबा यागदगी हैबगी पोर्ट अमा सोइ लागने इरांग अमा ला मतमदा इरांग थोलानी इरांग से थोलाब मतमदुदा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना मसीगी मरमसी लोसलगा तुमिन लैथोपाइदी लैथोप सुंगा यारोयना खले आइगी वाखलोनदि अदैदि यूनिवर्सिटी की ngसाइगी प्रोटेक्शन मागी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ददि लैरिबा
खोगे असम राइफल से यूनिवर्सिटी सेक्यूरिटी के कैसु मरी लेना दें खाली मरम दे यूनिवर्सिटी की ऑन सिस्टम सेक्यूरिटी ऑन सिस्टम ले जाए अदो दुम ऑपरेट तौरगा ले जाबा पोने अखोइना हाइबा पोना ngasai gi military haiba dominance the violence ka siena dana laiba potsina akoi gi academic ki mind sida young mind adai di oza sing gi mind ngasai gi nungai taba freely keno toba yadaba ngasai ko gi president pan matam da maruina satan nupi masa sing nupa masa sing sin lang matam da ROP ta ba gi sipai nongmai ba da pareng sana kumdarak ba gumba adai di sipai sing sin ma gi vehicle do pareng sana university gate thaudorak ba gumba si gumba se a kind of akoi gi psychic ta pi ba impact amani da na ko sai oza hai gi ba domination violence yaw to domination na domination mentally dominance madu university da laihan gumsi maram de university se kari gi da makta ino hairagadi university is na state sigi development ki adudagi di wakal gi epicenter oigadori da university se da joki mati oiba young minds mayam sidagi creative oiba wakalon mayam am thola ganda Manipur state sigi saukat pai si oigadori asum creative mind thokba mafam sidai da madugi mental dominance physical dominance natra about the mental dominance gi wakal ma pokandra leragadi university linkat pa khibagi madugi spirit and the principle do self defeated way hai bini ai argument aduna ai ngasai gi wafam du da la ganda university authority na kadai bau yona leiraiba agitation sigi makha ta ba khongjang changsal la ganda kadai bau yona university gi authority na tumin lai thokpa yagadagi hai basi yam chawba question nama oigane hayeng leira ganda hojik parikha gi wari matang naksale parikha tarik kuntra nasidagi ama hauramani ado mathang muk second semester gi parikha haurakadarini leiraiba agitation sina parikha sigi akai basi tholak pa taragadi akoi university authority se militarization tawba ko gi asam rifle lok thokai bine koi kaim tawngam den parikha se sum tawhondana leiradra adu regadi university gi authority na masagi over responsibility do lowri bara natraga lowdabra haiba question nama public ki oiba question nama tholakani aduna masigi pose hoji university manungi oiba issue oina leiragasu public ki issue oina public domain da pose la kan di public ki oiba debate ma tholakini public ki debate to tholakan da di Manipur government su aduga Manipur University ki authority su tasan na dana lai base sukya yaro ya base di ai asoba thajaba lai maram di reservation gi matam da asoba problem thola kan da Manipur government na academic council na loba ware ade university gi BC kaurga university Manipur government ki oiba masagi opinion si le ya phongdor e aduna leiri ba posak si la kan di Manipur government na su masi tumine lei thopa yaro masi gi issue se public issue oirang matam da di government na si pami si tawgani ai wafum soidan la gani madugi matang do da khoi gi university authority na su tumine lei thoga lei ba yaro adu leira iba changsal lei ba khongjang je satra gi khongjang je yamna akoina yamna successfully pusan ge haragadi satra sing da leire karamba strategy loraga yamna peacefully posi University authority ga as well as Manipur government ga as well as adudagi amuk center gi home ministry ga wari sab sanga kadoi ni da sigi port sida public issue oina public domain da public issue oina achawa violent yaudana ko public issue ma sagat gi mathau ta na kali public issue oina ka da di Manipur government su aduga university authority su tumin lei to pusuya yaro hai sidi akan ma mot ma thamjani hai okay ai busi de laksab se commercial break mutung de laksab tai pusi commercial break amagi matung da impact news ki manu hon yeng bi ba pun mo ke phamda tuna puduna laksake impact news mi yeng ta duna lebiu break ki matung da yeng bi ba pun mo pu amuk kana taram nok chari buchi hujik se oja Nabakumar na thamai wa phom sing se maroina yamna important wa phom ngakni madudi yes MUSU na hujik asam rifle post lok thu hai si en koi academic atmosphere do yam peaceful oiba yam free oiba ohen na bagi pandam ni hajari pa and the plus hojiki karium kan da ngasai gi BC ge vice chancellor kai sing do punna chapminar magadi yam afaba warotion ma porak pa ya bagi yam shanti oina leibani adu ta da be ofam su panbi gre aduga hojik la kadoi di karigumba makha tarakpa protesting agitation sangkhala pakanda in case academic and post like akoi examination kari ki routine sing kai sing disturb to ragadi madusu adum problem am di tholakani hairiba line of course gasagi agitation sangdi sanghan ba duga som student gi kari academic kano si sok traba silak pa su achauba phibam di thengdi mai ung na dori kamai thengna bi dori hauzik live wafam stage da akhoi ge university campus si han ding suma mang ding dum
ayam matamda issue adum leiba hai tare ko adum ngata amagi issue reservation gi issue ana academic atmosphere yam chauna kaireba ana handak ki wena di ekoi gi MUSU 2016 17 na ekoi yaring kai academic calendar academic atmosphere se kahen dana bagi post ma de koi tham jana bagi post ma de tham gi ana hojik laiba post si yamna si kitang ekoi na strategy si yamna haina singna lokhat laga masi yamna just not just university gi issue ama oihan bagi mathakta hairiba jaga si ekhoigi matam da ekhoigi second palace ni kanogi gambir singh gi matam da masi sidai konung oirame haiba post masu leire ana si archaeology gi oiba archaeological site ama su oiri na historical site important historical site oiri banina sidai da leiba stakeholder si university gi student khakta na te faculty member khakta na te ba whole state si masi loina mak sidai sumit yeng chamam thu ena khale civilian as well as the government so ana hojik laiba Kanos is the course of education is the equi Makata na junction basi government ki site to ina masi push to naba equi hotna ge na highway si posi hotna nabagi plans is later. Hangjani bu afam de asuk kuina chahi 30 rom si chahi kunthra rom si military camp ma laire sidai sta mayam iho mayam ho gre violent oi bi ho laigre sidai is the pan he government sing na tumin na laire si kari maram gi no highway si ma yam chauna hangbe ab question amane central government as well as equi state government si I say that Hazard the port ama labdong to Satra Singh America. Satra Singh is the Karma Makali insecurity no one field of reserve questions it as in Yam Chown hanging a sisma. Adana a example on site again as I give Jamia Milia Islamia University, the leader Labour JMI University the last year 2016 August ki Independence Day Mangwena. As I cannot police na moigi university campus manung changa hostel sing da routine check ne hai police na di ado satra sing na di madu potu rate to bone na moina ado maina term tawi ado ga high post si satra sing gi right si violate to bone hai gi post issues jam chawna thoki ba and high issues is even canos na Delhi police na permission lorom da bagi madu da moi apology to bagi apologize to gi bagi sigi case pabu lai greba adu bo ekhoi gi university da yam na ngai ba pote even state force boba AR camp lai haibagi air post lai haibagi projects ta maram sunglai leitana haletana koi gi kano se commando gi rakshak si bok chang e ngarang khakta da su koi commando gi rakshak ani chang e moina chang e ba ground sina kamai to kan ngarang si som state chief minister chatlen hai si gi national highway 102 states da adugi ngak moi kano duty tar bagi chang potha ba chang panen hai stage da asai gi university manung stage da armed personnel mana potha ba chang pagi post masi yam ngak ningai ne ba ana sigi matang stage da koi gi kitang ethics what pa police personnel sing su yam laibra na khalle ana si taseng na si post di mase kanada blame to godoi no hai target is koi state government amsung central government stay koi blame to gane ana state sina moina commitment to pi targadi mase koi na moi da memorandum tharuba natraga even education tawdru bo yaiba moino mase khangbam thoi si education institution amani sidai sidagi koi thoraka dori si wakhalon phajaba maya ama thorakani silai si khulai paibna te kolom paibang aktani sai koi kanona su thami chinglen su thambi gre ana sium po si moina understand taw taragadi ekoi educational value do khang taragadi human value se khang taragadi state government na sigi post is central government na masi moina automatically si lokthokpham thokpra haiba waham sai sidai thamjaningi loina na ekoi gi sidai is upspa lere adu taragadi ekoi sidai is conflict zone hai taragadi Chhattisgarh da Maoist ki yam chaw issue um leiriba ada sidai di karigi Chhattisgarh University di moi manung da kadobagi army camp natraga koigi assigned post any paramilitary force kadobi thamdrin haiba questions bo lakpa yaiba masai ozana su haibi gre Kashmir da yam chawba conflict zone Kashmir su tawda bu Kashmir da leiriba moi gi military camp sing du di university ki mapan dane ba 1 kilometer ki mapan dane leise adu bo khoi lei sidi university campus manung dane ai ngai du thamjagre madu di moi chathok chasin tawbasi yamna khoi da psychologically yam chaw impact ma pi loina na Masai ki KMC ni leiba jaga si ko bi leisi ayam residential quarter oza singi quarter adegi di loina na koi gi girls hostel ngakte ne leise ana hostel singi site gi boba ekoi da complain la isi moi da tawbi tawdi habagi potu loina kauthokraga moi si insecure feel tawe even moi gi privacy da breach torongdra habagi possible moina chingna bodo phawbagi kano se ekoi da complaints thangaleba ana sigi matang sidai da aina ngasi impact tv gi impact news ki Kano is the sigi medium today is the government has something more from the higher post equine issue at always show more ordering da misi mina draga so open yaudring da commitment of piraga
हाइब अखोई यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट से लौथोखिनबगी खोंथांग से अखोइन इनिशिएट तौद्रिंगदा आई मोइना हान इनिशिएट तौहनिंगबगी पोतु आई मफम मतंग से थमजगे ओके सिग्नल मरोना 2015 की नेफिस की ngasai की सिग्नेचर कैंपेन नंबर लेखरे मधु की सिग्नेचर कैंपेन तो प्रेसिडेंट था की ओपम दुने मधु आई दु हुजिक मधु की सिग्नेचर कैंपेन बताय जो कराय डिस्ट्रिक्ट तोरगा लेखरे जान प्रेसिडेंट की साइट ने मतम करी रेस्पॉन्स लाकी अदु मखा तारक पदन मुसुना चंगन दोरिबा ngasai की फ्यूचर कोर्स ऑफ एजुकेशन सिता नेफिस कराय फाव ऑप्शन बिदोरी 2015 दगी अखोइना यूनिवर्सिटी क्या अखोइना चलगा कैंपेन तौजरे अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन की तोंगान तोंगान मफम द लेरिबा यूनिट हाइतारे असम पदुदगी ग्वालियर चंडीगढ़ आई सामक चंडीगढ़ अमसु ग्वालियर चलगा कैंपेन तौजरे कैंपेन तौब मतम सिदा अखोइना सिग्नेचर कैंपेन तौब मतम छात्र म्याम सिदि अखोइ नॉर्थ ईस्ट कद नतबा अतोप छात्र गइसु अखोइ सिग्नेचर लौजै अखोइ एक्सप्लेन तौ अखोइना हंगनेबा नोइदा सिगी यूनिवर्सिटी सिदा नोइ पुलिस चंगपु मतम नोइ कै फावसिंदा अदो अखोइ पुलिस चंगबो मतम ती साउनिंग अदो पुलिस चंगहनदबिदा गेट की मपान थमिसिनि हायबा गेट की मनुंगदा चंगे हाइतादि स्पेशल परमिशन बीसी दगी लौबो तायबा अदो कैगुम बीसी न पीतादि बीसी की मायकता छात्रसिंग इरांग हौवेबा अदाइन सुमन लेबदा अखोइ नोइना सिगी इनसिक्योरिटी फील तविदा अखोइ आर्मी के मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी लेरी सी मतम मोइदि कैम फ्री ओइरा काना लाइक तमंगदगे मोइदि कैम डिलिबरेट मोइदि कैम फ्री एटमॉस्फियर एनी डिस्कोर्स अमा तौब ngamongdage हाइबदो जस्ट इमेजिन अदो काना अखोइगी मूवमेंट सपोर्ट तौबियोना अखोइ मफम क्यादा चलीबा अदुना साइगी बेंगलोर ककेदा सिग्नेचर खर अखोइना कलेक्ट तौजरे कलेक्ट तौर काना अखोइना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस अखोइना सबमिट तौजरेबा अदुगी रेस्पॉन्स टू दी साइगी लाक्ट्री अखोइदा अखोइगी जिप लाइट्रे अदु सिगी मतंग सिदा को हिस्टोरिकल एविडेंस केनो अनि खतंग हाइजगे बा साइगी न्यूज़ केनो सिगी प्रोग्राम सिगी मतेंग लौजरा कांदा अदि इंडिया गवर्नमेंट की सिंस फ्रॉम द हौरपदि हौनगो अखोइगी नॉर्थ ईस्ट कांगू से थाजदबगी नीति केनो गी से मसे हिस्टोरिकल इवेंट्स अमना 19 केनो आसपा होमबदा हौरपसिदा सरदार पटेल ना नेहरू दा मोई कांगू से मगलाइट ने कोई थाजब यादे अदुन मोई की लमसिदे नसाई कन ऑपरेट तौगदबने हाबगी लेटर अमा थेंगनेजेबा सेकेंड थिंग द 1962 की कनो की इंडो चाइना वार की सिदा मतम सिदा ऑल इंडिया रेडियो दा जहां नेरुना सॉरी नॉट दिस वी कैन प्रोटेक्ट यू we have our own people to protect haga all in the radio da dugi record am leiriba sona kanda china changjal ko matam da army ga west bengal gi sona kanda Siliguri corridor ki nakanda loi leigiba machine sum historical events can ta ko khoi tha jadaba adumba mo mato ma india government ta bra na su khanjeba ada in sai gi symbolic ama na sai gi posak sa आर्मी गैसिना नसाइगे थौदोरकपा मोइगे चटपा खोटपा तौरिसे मसी नसाइगे आई हुजिक लिंसिंग की मतम अमा या ऑल इंडिया इंडिया याम कन्ना चनरे नॉट इन माय नेम काय मूवमेंट चनरे सिदा आई निजंग कनो अमेरिका दा लिंसिंग जे हम होगी मतम सिदा स्लेव कांगू ना नसाइ मागी मपुगी मायोक्ता लान होप मतम दा स्लेव से सगुन अनि ना मागी मखुत का मखोंगा पुल्लकाना चिंगाइना काना याम ब्रुटल इन टोर्चर तोगा हालेबा सिसिने कैदो है मियाम मांगदनेबा को हाली नसाइ सिसिने साइको फियर अम चहेलिनेबा मोइदा कैनोगे मपुसिंग ना हायबा मोइगी माइंड वीक ओहेलु फिजिकल फिट ओहेलु हाइबगी मोइगी स्लोगन अम लेबा दु मतमदुदा माइंड सिदा तीन किहल्ला कांदा नसाइगी वीक ओहेलला कांदा को फिजिकल दो खैना मासिगी यूज तौसी हाइबगी दो नसाइ हुजिकी सिस्टम जे सुंब सिस्टम लसिना इन हंगदिनिंगे कईगुंबा डेमोक्रेटिक ओइबा कंट्री ने हारबा साइगी रूल ऑफ लॉ दा थाजरबा अदुदी कईदोबगिन स्पेसिफिक एरिया दा आसपा थमदना मिलिट्री जोन थमदना थमिसे छत्तीसगढ़ स्कूल क्यामो गी द नसाइगी आर्मी कैम थाजनदना खोजनदना अदुदगी जेएनयू दा कनो दा जेएनके दा कनोगी ह्यूमन सेल बु सिजना गिबा खोकिबा याम ह्यूमन राइट टॉर्चर ददी ह्यूमन राइट डिफेंडर ददी इंडिया से नंबर 1 ने हाइनर अबनेबा सुब गी मतौसिदा नसाइगी अखोइना याम क्वेश्चन तवे इंडिया गी मागी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने हाइबो तमजरा क्वेश्चन याम तवेबा मसी से नसाइगी तसेंग रूल ऑफ लॉ दा थाजतादी दिल्ली दा चन्नब रूल दो मणिपुर दा चन्नो कईगुंबा मणिपुर दा चन्नब तंगाई फदे हाइता आसपास याम फनी हाइता दिल्ली दा चन्न हबिरो दिल्ली दा सु चन्न हनबिरो आसपा दो ओके ओजा लोशलक पसे ओजा की अखंग है ओजा खोई मैम खोई खाई मैम तंबीबो ओजा दोरकपदा साइगी ख्वाइदी फगथब वाफम दुसो ओजा दगे पलन जनिंगे दुगा लाक्चनिंगे वाफम दि ओजा मरोने होय मतम मणिपुर से ब्रॉड डे लाइट याम पामदवा थौगोक्सिंग थोखिबा नोमुई कापगा मी हाटपा अदवाई कांदुदा पुलिस कैसे परमिशन दरोगा चंगबैदो इनखनबदा मदु गाइबा ngमदो वांदे अदवाई पेशेंट खरा मोइसु दुम ड्रेन आउट तोरमदो वाले तंगाई फदना सिचुएशन डिपेंड चंगपा ओरमदो वाले अदुगा इवन चाही कुंथ्रा रोम की ममांग तकी होना
असिगी सिक्योरिटी की करी पोस्ट लंग थवाल की हिस्टोरिक ओइबा साइड सिदैदा कंजलगा लाखरबनी अदुबु लाइबु वाफमदि मतम होंग्रे थाइनगी मतम दो हुजिक ओइद्रे अदुना छात्र सिंह कै सिंह ओजा सिंह फाउद फाउरिबा यूनिवर्सिटी मनुंगदा याम पीसफुल मुस्वाय मथौ तारे अदुना लेरिबा आर्मी करिगी पोस्टिंग लोथोको हाइबसे मयामसु सुम ओजासु बन फाउबिरी यामना मरम चाब दिमानी हाइबे ओफमसु थोकति थोले ओजा अरु लोशलकपसे इरांगसु याम हेन थोक्तनबा लेबा किसु छात्र सिंह किसु पुंग चिंजिनबु याबा ओजा वाफम खरा थंबिबते ओजा आई अहान बदा कोई प्रेसिडेंट वे एप्रिशिएट तवी मरमदी यूनिवर्सिटी की पोर्टसी डिमांड अमा तालकप मतमदा एकेडमिक एटमॉस्फेयर दे यामना डिस्टर्ब तौहनदना तौगनी हाइबो पोसे आई अहान बदा याम एप्रिशिएट तवी को मरमदी छात्र सिंह मसी खंगबसी याम मथौ ताबा मतमनी अदुना हौजी आइदा थमनिंगिसी चुमी करिगुम्बा अखोगी डिमांड अमा फंगनबो होनबदा मतम पुनमक्ता वायोलेंट ओइबा लंबी दा संगगा डिमांड फंगनी हाइबगी मतमदो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिददी खितंग मसिगी मफमसि लैरक्तबदौना कोइ खनरबनी अदुना अखोइना सौजी हाइरिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की मखादा सिपाही सिंह थमकांदा मदुगी डोमिनेंस एंड द वायोलेंस हाइना थोंदा इसी मसि डेमोक्रेटिक सिस्टम ददी लैबम थोक्तबने अखोइगी इसा सिंह अखोइगी पैनलिस्ट सिंह सु पोसिगी प्रोसेस थम्मी अदुना मसिदा अखोइना आइना हाइनिंग बसी यूनिवर्सिटी की यामना पीसफुल ओइबा एकेडमिक एटमॉस्फेयर लैगदबा यंग माइंड्स मयाम अमगी क्रिएटिव थॉट कदबा मफम सिदी फ्री थिंकिंग ओइबा अदुगा ngasai disturb free oiba zone ama oihanbam thoi haibasidi mipum khudimona loina yanaraba wafamni aduna sigi matang sidai sida akoi MUSU gi president asu yamna violent oiba mawong natabagi lambi ama paikhatlaga potsi public issue ohelakanda Manipur government as well as government of India da warisi phajana sarakanda masi laupi lauthopam thokpani haibagi wafam lomsida अचौब एकेडमिक ओइबा आर्गुमेंट हाइतारे वायोलेंट ओइबा वे नतबा यामना एकेडमिक ओइबा आर्गुमेंट अमा पीरे हरगा अकोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से अकोइना खितंग एप्राइज तौरगा मखोइ द कन्विंस तौबंग मगदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सु गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सु मसी अकोइ थोइदना फावने खली अदुई मथक्ता हौजिक्सी लाइबा अनौबा अकोई NDA की गवर्नमेंट अदुगा मणिपुर दसो कोई BJP ने लुसिंग बलाइबा गवर्नमेंट सिदा अकोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्लोगन द नॉर्थ ईस्ट साउखतने इंडिया साउखत यारो हैबगी अहोंग वाखलोन अमकते कोई लापदौन उरी असिगुंबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया साउखतना भारत चौखट यारो हैबगी वाखलोन लैरबा सिगी गवर्नमेंट अदुगा मसिबु लुसिंग बिरिबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दसु अदुगा होम मिनिस्टर दसु लैरिबु वाफम सिदी अकोई यूनिवर्सिटी सि एकेडमिक सेंटर नि मसिदी तोंगान तोंगान ब फ्री थिंकिंग अदुगा यंग माइंड सिंगी क्रिएटिव ओइबा थॉट तौरक मफम नि मसदे द एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पी दनबा अकोई सिपाही सिंग लौथोक खिनबा तौगदबनि हाइबसे मसि अकोई पॉलिटिकल कैंपेन नमोइना सात्र सिंग ससलगा अकोई MP सिंग द आइना थाजबदको मणिपुरी कोई राज्य सभा की MP चली लोक सभा की MP सिंह चली मखोइद वारी साबा मखोइगी मटेंग लौरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्टर उननब होनब याई प्राइम मिनिस्टर उननब होनब याई मदुगा लोइना लोइना स्टेट गवर्नमेंट असु चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर उनरगा मखोइदसु तौबयाब मटेंग पांगलगा मणिपुर यूनिवर्सिटी दगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर अकाइबा वायोलेंट ओइबा लंबी अमता यावदना मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस मनुंगदगी सिपाही से कोई असम राइफल से लौथोखिबा ngамलगदी हौजिक लैरिबा MUSU 16 17 की MUSU सी अचौबा माइ पापो ओइगनेबा वाखलोन से आइगी नाकन थमजगे थैंक यू ओजा नबकुमार दुगा चिंगलेन खुमुक्चम दुगा बुचि मेंगलंबम ngasi impact news gi studio lakbiba duga ngasi gi manung huna sima pung phandugi damukta in lorakpada kai khamnujariba case of mopu amkana thagach ngasi gi damukta impact news gi manung huna batang solution jana batanja role du lamdam sta tholiba thogdo athok kya gi marik chumba report ke damak impact news miyang ta duna lebiyo